Dom zdravja u Šidze načas dostao 1200 vakcini za pacijentov rizičnih grupoh u Horodu i Valaloh i za drugi potrebi i vakcini šidski vyhacnovane. Na šćesce poteraz u opštini regionu Srima ta i Vojvodini zjavenje gripe neregistrovane, ta po slovov direktora Doma zdravja doktora Krsti Kureša nje budu naručovani ani novi količestva. A na besplatnih prepatrunkoh u akciji Ministerstva zdravja u opšćim špitalju u Srimske Mitrovici, Dzešeljiča i Šiđanje u ostatnje akciji prepatreno 200 pacijenti. Prepatrunke okončeli 7 doktore specijalisti i 10 medicinski šestri. Od 200 odvolanih okončeni 238 prepatrunki i potrebni analizi.